السلام عليكم الاخوان والاخوات اللي باغيين يعاونوا بشكل مادي بالفلوس في الزلزال ديال الحوز، سواء في المانيا ولا في اوروبا كامله وما عارفينش كيفاش. حاليا اكبر مؤسسه او منظمه كتجمع التبرعات لزلزال الحوز في المغرب واللي موجوده في المانيا هي مؤسسه تويزا شتيفتونغ. اصلا الرئيس ديالها وبعض الاعضاء ديالها موجودين حاليا دابا في الحوز وديجا بداو الخدمه. مؤسسه تويزا السمعه ديالها سابقها، خدامين ديجا في العشرات من دول العالم، منها المغرب وحتى سوريا وتركيا والصومال ولبنان وفلسطين وبزاف. وفي المغرب ديجا خدموا القفف ديال رمضان وفي العيد والقفف ديال كورونا وحفر الابار والتكفل بالعمليات الجراحيه سواء داخل المغرب او خارج المغرب، وخدامين حفر الابار حتى في افريقيا كامله. واحد المعلومه تاكدت منها انه حفروا لحد الان في افريقيا كامله حوالي 5000 بير. هذه المؤسسه الرئيس ديالها مغربي والناس اللي واقفين تما بزاف ديال الاعضاء ديالهم مغاربه. غادي نخلي لكم دابا هنايا الكونتاكت ديالهم، التليفون ديالهم وكيفاش كيتبرعون، رقم الحساب البنكي وكل شيء، وموراها كاين فيديوهات والصور ديال هاد الناس اللي موجودين في الحوز ديالهم. Totales Chaos hier. Red früher. Wacht los, wacht. Gerade die Info bekommen, dass eine Verletzte leider nicht geschafft hat und verstorben ist. Hier die Krankentransporte, wofür alle gespendet habt, sind immer noch nicht recht belohnt, was wir nutzen, die wir haben. In Deutschland kaum vorstellbar, aber hier von einem unvorstellbaren Wert. Transportiert jetzt ins Krankenhaus, weil wie gesagt, die Kapazitäten wahrscheinlich ausgeschöpft sind, keine Hilfe, die angekommen ist. وش بيك توقف لكم؟ Wir haben die Frau da vorne aus einem Dorf geholt, was 7 Kilometer Entfernung liegt, beigetragen hier auf dieser Trage. Und hier ist der zweite Verletzte. Hier ist der zweite Verletzte. Es geht 7 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen. Hier liegen noch Tote unter der Erde und sie brauchen Geräte, um die rauszuholen, aber hier gibt es nur ein Gerät und das wird gerade benutzt. Und die Dorfbewohner regen sich darüber auf. Die können einfach die Toten nicht bergen, weil es keine Geräte gibt. Ein Gerät, das ist gerade bei jedem, der es benutzt. Hier die ganzen Brocken Werkschutz gab es hier und einfach Mercedes komplett zerstört. Aber so das aussieht, verletzt. الله يجازيكم بخير.